Ningabayeki ma-Blue Nation impela lama-post ngiyawathanda lokhu ngiwabona iyona ndlela-ke le yokwenza izinto. Kunenye nje i-post engiyibonile ebibuza ukuthi uKhuzane ma-Blue Nation useku-number 40 manje kuma-top artist. Ngesikhathi ehleli ku-number 1 for 2 weeks ku-YouTube uKhuzane as a top artist. Akukho noyi-one owabuza leyo list leyo, not even a single person. As soon as esuka hawu nawabona ehleli ku-number 1 i-album yakhe the whole week lapho ku-Spotify akekho owabuzayo. As soon as isuka ama-question ayaphendula. So yilokho kumele nikwazi ma-Blue Nation ukuthi ena if uKhuzane esevela entweni ningabayeki nibabuze impela. Ama-poster njengalawa ngiyawathanda ayangijabulisa. Ubani lo i-Blue Nation Legacy essay uthi anisasho ukuthi sikhupha kamnandi kanje from ngale ku-Spotify from 267K to 600K monthly listeners. Hey, uke wahlekiswa phela ngalento uKhuzane kufaka o-top 10 manje asababona o-top 10. Bakhona-ke o-top 10 abakapheli o-top 10. Bekade kuyi-top 25 wabona ukuthi uKhuzane ngasekho lapho walethwa i-top 30 uyabona ukuze enziwe ihlaya. Kodwa manje mawuthi uyabheka ukuthi ena ayisekho ngalo top level ngalo top 15 akusekho. Uma futhi esevelela uKhuzane uyogcina kuyi-top 4. Ngiyanitshela mina ukuthi-ke niyobona later ukuthi lento le i-agenda ihamba izigcinephi niyokubona elinye ilanga lokho. Okumnandi ngoKhuzane akadumi ngengoma eyodwa lezi bona asuke beyiphusha zibabekele phezulu phela basuke bekhupha ngengoma eyi-1 yile ebaphala ama-monthly listeners amangaka. Ayikho nje ingoma kaKhuzane ukuthi igijima phambili idlule ezinye zonke ihamba indlela eyodwa. So laba bantu laba abalalele umculo wakhe not ingoma eyodwa. Njengoba niyibona-ke i-top 10 ingaseyona i-top 30-ke kusho lokho ukuthi hhayi sekufihlwa kwona-ke inike umlando futhi la ubani uthini uthi hhayi njengoba kusenjena nje khulekani ngeke iphume i-top 10 ku-Spotify. Kusazolindwa kwehle kuma-listeners kaKhuzane bese-ke kuyaphosta kutrenda-ke le bese kukhushulelwa ama-likes. Eyama-subscriber kayikhulunywa ke leyo phela umfana wami uyabahudula khona nje ngeke ibhale leyo. Asahambe Cevuzile hawu ama-subscribers akithinta khulekani kuzolinda ukuthi bemdlule. Hey niyobona Nkosi yami ngeke silala lo suku lolo. Njengoba nje bekhupha kanjena vele abanye abaculi besondela sazobona. Hey ngeke silale Nkosi yami iyophinda leyo nto leyo ukuthi ubani useyu-number 1 kuma-subscribers iyophinda kaningi. Mawuthi uyabheka futhi okunye mhlawumbe labantu bangakunakile nayi indaba yama-monthly audience lapha ku-YouTube ayithintwa sidalo. Maybe i-list yakhona yakhishwa kanye or kabili ayiphindanga yakhishwa ngoba yini abanye abekho abanye ababonakala amanye awacheckeki ama-monthly audience abo. So i-agenda ayifiti. Ngane zakwethu le impi ya-everyday ningabayeki qhubekani nihambe nabo ngolayini nathi ngapha sizokuveza ukuthi cha abakuvezi isidalo. Siyayicela le list iphindaphindeke ama-monthly audience kanti uKhuzane usasekhona siyayicela-ke ningayileti ngoba nani ningasamboni kuma-monthly audience maybe esehlile ekade ko-561,000 before kuphuma i-album. Njengoba-ke kuyophela inyanga ayikhiphe umsebenzi wakhe esenza kahle kanje akavezwe phela kufihlelwane. Iyona nto lokhu ngiyisho-ke lapho ngiyiveza kuma-video ukuthi abanye benu bayanyanyisa banyanyisa nje kakhulu. Yingani ningamncumi uKhuzane lapho eza kahle khona. Khiphani i-list le amanye amaqhawe enza kahle khona nikhiphe ne-list lapho uKhuzane enza kahle khona. Niyakuyekelani lokho yingoba yini anifuni ukufitha i-agenda azobona amaqhaweni phela niwasapothayo ukuthi hey selincoma bani manje ngeke kusalunga bese yanilwisa. So ma-Blue Nation injalo nje indaba angeke kushintshe lutho-ke nibabambe nje ngobhongwane nje akunankinga nje sokusiyibuka nje nathi lento ukuthi iyophelelaphi asazi yaqalwa yibona sale kahle.